Anya laki din! Nay, apay aldawon, ngam saan pa'y anang lukat da marikandani di tabalay da, taraok at taraok dagiti kawitan. Uwin nga raw, apay nga ta. Ay naaldawan damanan Naimbag do isaw. Amangan mo no da sa gubani da. Ay amamu kun ti anak ta, kun ti asawa na kulas. Aldaw ti panagriring da. Oray mainitan dagiti ubot da, mayat pa'y laeng ti kukot da. Hay, kasano ngamin da ita. Kasano ngamin adumuras ti panagbiag da no kasta. Anyat ulas taon ang makasangpit da yumada. Alas 11 ton Ay nako, mala daw da nga agring. Sa nakagingginat da nga agulay, anya laki din aya. Ay, naku namon. Agriing da iti alas 9. Umis buda, nasurok at 30 minutos. Agluto da, may isang oras. Manganda, may sa oras. Magnada amapan ijay umada, may isang oras. Sumangpot da, agtugaw da pailang. Ag cellphone da, 20 minutos. Ay. Agtrabaho da may sa oras. Kalpasan ti may sa oras, mapandamangan. Malpas da amangan, agilad da pa ija kalapaw. Rason da manan tinakapudpodo tadarang tinik. Ay, unay mo dagitan nga anak ta. Talaga di dapay mo't ammo ti agalisto. Nanang, adda ka din nabati nga inapuyo. Apay, awan ka dit bagasyaw. Adda nanang, ngam nabangles. Di ka naglutaw? Ay naaldawan kami nga rud nanang. Ay kasta ka na ayaw. Awan lakit na aldawan. Danda ni alas 9, di kay payla namigat. Apay, anya launay ayat ipagpuypuyatan nyo nga main. Takanayon kayo amaaldawan nga agreain. Ay, awan nanang, nga maimasan mi ngamin ti maturog. Ay, Bala, mangan kalat taditan maray. Tasyak, mapanakaw iti umak. Ay nalakay, aldaw mo't gaya mo. Aba, kanya oras na yan bakit? Danda ni alas 8 alakay. Kanya? Maladawon dagiti ubing ije pagadalan da. Asos, uwan nga rin bakit? Si kanto mga amin lakay. Mayat ti kakapkapam kanya. Kita man, naaldawan tamanin. Ay na, asawa ka nga rin bakit? Unangam ni, naaldawan tayo manin. Maladawon dagiti anak ta. Nala, agawahan bakit? Ingkaglutong iti balunan da. Mapanak pa ije balay dananang, amangan nuad da na bati nga inapoy da. Lakay, nakitam ka di dagijay kakaanak kak alimabas. Dagija anak damanang maray. Wan, kasla di dapay limabas kat anya orasan. Maladaw dan di pagadalan da. Ang mga no di naman ng sumrek pasado alas 8. Apay nga tamanan Amangan mo ito nagigidandamanan nagpanatang. Wan nga raw, anya nga tanuin ka ida kitain, bakit? Ngam no na panatang da, imay ko manangalan ni Manang Mari ti agas. Ang mga no awan man ng kwartada Ala, bay amon. Mapanak to inton madamdama. Mapan ko ida kitaan. Amangan mat no anya tinapaspasama kan kadakwada. Adamot gayam dagiti ubing. Mayati ay ayaman da manang. Katwa na din ko. Apay ka day. Ay na. Kunak ano ag sakit da. Iso adida simrak iji pagadalan. Ay naaldawan kami nga rud ading ko. Iso a pinaglangan ko idan
Anya? Wen, pinaglangan ko idan, gaputadyak nakaluto iti balon da. Unay mo't daytan manang. Agbalin kayo man mo't a responsable aparentes ako nada. Ha? Apay, anya launay ayang amin ti pagpuypuyatan nyo. Tamal-aldawan kayo. Awa na din ko. Ngam nila kay ko nga ron. Anya? Uy, na din ko. Gaputa talaga a sweet lover. Iso ang maaldawanak mo't Unay mo't daytan manang. Kat iso man. Amo, uray si kaading ko. Mayat tituturugam no siya arakop kan kanila kayo. Nagrabaw arason dayta manang. Kan nagalas? Anyan to ti kuna ang dagiti tattao ang makangag iti daytang ibagbagang. Ha? Amangan no ibagada, asaan asumsumrag dagiti anak yo iti pagadalan, gapo iti kinairesponsable yo, manang. Anya nga tano ayabak ni Abirat Dani, iji trabaho may, bakit? Ay, wan alakay, taiso pa pangalaan da iti kwarta. Wan nga rod, tani, kaslawan mo ti map, apit da di gardin da. Ay, kasanomat ngamin nga adda maapit da, kat di damot aywanan ana imbag ti mula da. Ay, unay mo dahitan ngagpayso. Kasano? Kasla pa nagtrabaho ti obin ti pa nagtrabaho da. Ado ti oras da nga agil ilad, ngam ti oras da nga agtrabaho, salbag kide. Nasaya at mo, tanapan nakitagod ni Danay. Unya raw. Alangan mo nga may ngagigan na ang jitabalay da. Awam mo aramidin da. At damot piman ti obrada lakay. Anya kumangay. Ay katmangan maturog Anya. Ay, nasaya at launay. Barang saanin amaaldawan ni Mare, no awan ti asawa na. Tanay, naglangan manen dagiti anak da idi na minsan. Gaputan na aldawan da. Di tagarag. Iso na saya at no madayo yung may isa. Barang agpanuno mo di anak mo. Ang para makita kulas. Para makita. Ni, adakan lakay. Un bakit? Ay, nagyaman naklakay. Kailiw ka una yun. Ay na, manulangal daw tikawan ko dito balay. Kailiw na ko natakaw. Un alakay. Maikawa ak unay. Gaputaawan ka abay ko iti data. Maikawa ak talaga. Ay na, oras siyak bakit? Kailiw ka una yan. Lakay. Kasano? Naruwamak anak arakop king kamaturong. Oray siya nga rod lakay. Iso ang nasaya at mo't tanagawid ka. Kailiw ka mo ilahan nga rin bakit? Maikaw ak tawan ka akay dak. Saan ka nakaturturog iya kampo may? Sa nabalay? Saan ako na pumanaw manang? Ngam nalpas ka din ti trabaho yon lakay. Saan pa'y bakit? Nagikataw. Gabutan nagalas mo ti ugali dagiti katrabaho. Kan kailiw ka nga minunayan bakit? Mala, sa nabali lakay. Tinapatag, saan tan nga agin na dayo. Ala nga rin bakit? Panawang pa na italablabaam. Inta pa iti silagta. Anya? Apay ang nagikat ti asawam iti trabaho na Maray. Ay nananang, kano nagalas ka nung ti ugali dagiti katrabahuan na. Ay na! Di mo panuynuyan ti asawam, Maray. Gaputa am-am mo kong ti asawam. Sigurado, ingkuri naman nun ti ugali na ijay, anak kaginginad unay nga gargaraw. Unay kayo matananang, kahit isumag, kano kasla pag-ung agkutkutay. Kasla abakag pa'y iti inalistuan na, oray bakit akong. Anya,
Kat isumag, da kayo mo nanang. Kasta unay ti panang ibabayo iti asawa. Kat awan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Ay nawo, nanakaw. Awan ti madingar aramidan na kada kamay. Ngam ti jak kayat. Kat ti agpadpadang aramidyaw. Awan man laeng ti oray may sang alisto kada kayaw. Unay mo ni Manang. Talaga adi da agbaliw nga agasawa. Nay, agong ungit kamutin ba kahit? Ay na, maasyanak nga ron kadagiti anak da. Naglangan da manen. Sigurado, saan manen anak kaluto iti balon da. Ay, unay mo nga agpaiso na kita. Makapasuron at talaga. Ay na! Ay na, di ka kadi agong ungit ba kahit? Kaya't mo kaday, tatuladan tayo da, Anya? Uy, ba kahit? Kaya't mau. Ay nalakay. Nagado ti mabalin mo at tuladan. Ngam dayjay pa'y nagkalaskit di nga aramid. Ha? Apay, anya ti kayat mo at tuladan nga dakwada. Sweet lover akmat Aramidak ti obligasyon ko kan ka. Nga uray saan ta amaaldawan nga agriing. Ay na, wunin ba kahit? Anya laki din ay. Kaya't kalaang mo't apagisaman Gapot takas lagas ako day tagong mo. Gapoy ti panagong unget mo, ba kahit? Ay, unay mo daytan maray. Naaldawan kayo manang. Nanang, simang pala ang ti asawam, naaldawan kayo manang. Ay, unay mo daytan. Iso nga rod nanang, kasangsang po ti asawak idilaang kalman. Iso ang naaldawan kami. Neta, nanang, kit impapas mi mo't ati iliw mi iti tunggal maysa. Ay iliw-iliw dita. Adula amay, apay, di kada aya ti panagin na dayuyaw. Nanang, di kay agungot ka din. Malakit din. Agdawat akong itin na puyo. Promise, sukatak to inton aldaw. Ay na, awanin na puy may. Ano sa inyo at maladaw amangan na aldawan kayo nga ron na nagraing? Ay na, kaasimot dagiti ubing nanang. Amom gayam akaasida, ngam di mo inkarigatan tinasapa nagluto iti kananda. Ay na, Mariaya, agpanunot kamutan, tanay, nagsasarunon ti panaglangan dagiti ubeng, gapo iti kina irresponsable yung anaganak. Imayak manang. Kaputa, umay ko ipakaamo kada kayo nga umay ag home visit dagiti teachers day anak yaw. Tapay ka no ading ko. Umay da kayo bagaan asapaan nyo kano ti agreing tunggal agsapa. Anya? Wan manang. Umay da ibaga adi yu unay ti agpuyat kinila kay mo. Ha? Wan, agibati kayo nga min iti oras iti panagturog. Maglaan ng oras sa pagtulog kunada nga rod. Di yu ibusan iti rabii iti. Si kamot ading ko. Tilay bagbagang. Kat isumat. Isu nga min ti aramidan nyo. Ay na, day tanga tati umay da ibagang agpaiso. Adi pa'y kat kababain. Ay na, kat kababain adi at talaga manang. Anya? Ay na, kun kunak laang manang. Ngam sigurado, umay daamuan no apay akanayon no aglangan dagiti ubingyo. Isu asakbay da maamuan, anya ti makagapo, ay nagbaliw kayo matan. Ha? Wan, di yu urayan nga ibaga dagiti ubingyo, kadagiti maestrada akanayon kayo ngamin amaaldawan. Isu asaan kayo ang makaluto iti balon da. Isu akapilitan na paglanganan nyo ida. Anya? Kitahin nyo man datain mula yaw. Apay ka di tatang. Talaga gaya, madiyo pa yan ma. Apay ka di ngamin tatang. Inarab amin ang dagiti kalding ko. Anya? Apay ngamin nga impanyo ijay dagiti kalding yo tatang. Dagijay ruot ko na. Ngam dagiti mula yaw. Ay na,
Nagaango na amin ay. Awampay tinabyago na may sa. Anya? Kasalumag ngamin. Anya oras ay. Saan kayo pa anapan yung garden nyo? Naskin ko mga idi awampay init na panyo sinibugan. Ha? Yung sa bali sa ngamin tisap-sapahan nila kayo mo asibugan. Tunggal parbangon. Isuan aldawan kayo manay. Ay na, saan la amaw o mga sibsibog? Da kayo matatang. Day tala ka na yung tibagbagayo. Takasanumang ngamin. Sipot iday. Awampay tinasiputak anasapa kayo nagweng. Ala, sana bali tatang. Mapan kamin to ijay garden me. Mapan mi kitaan dagiti mula me. Ay na, sayang mat dagiti mula me. Nagango da amin ngagpaiso. Ibagbaga nga ron ni tatang. Di mo pa ilang minpatyan. Kat saan mat nga ulbod ni tatang. No apay nga min abaybayan nyo Sa ita, kundi panemid ka. Kasano, kat sa bali mo ngamin tibagbagana. Apay Kano sang kaibagana, sa bali ngamin tisibsibugan nila kay kutunggal agsapa. Anya, kat amangan mo't napudno nga men. Ay na, manang. Agalibtak kayo amin nga agtrabaho Saan adya aldawan, saan to kayo mapan ije garden. Kitaan nyo man. Nagsasaro nung nga awan apit yo. Gaputa di yo maiwanan a husto dagiti mula yo. Kasla ay ayam ngamin ti ikas tayo nga agtrabaho. Ha? Hay pasensya kayon. Ngam iso ngamin ti madlaw kukat. Kitaan nyo man. Ultimo dagiti ubing. Apektadon ti panagadalda gaputa kanayon nyo ida apaglanganan. Nag-home visit da pa yan. Sayang ti aldaw manang mari. Ha? Ulitak man na. Agalisto kayong agtrabaho. Taawan mo't nga rod ti mabalin tayo iti biyag. No bak nang tayo kuma, di iso. Uray mat maturog lang ti aramidan tayo. Ngam saan mo't nga rod. Iso nga ano sam ti agriing iti masapa. Agluto ka iti balong nagiti ubing. Parubuatam ida ama pa nag-eskwela. Kat inton makapanaw dan, rumor kayo matan. Mapan kayon iti gardinyo tapno adati malpasyo at trabaho. Bakay. Ay na, maturog tan lakay. Di ka umanisterya. Ha? Itaman pa ita bakay. Ha? Ay na, naamiris ko timbagbagada tatang. Kanti kapsat ko. Ha? Nasken nga agalis tutang agtrabaho lakay. Tani, dumakdakulan dagiti anak ta. Kat umadadon ti kasapulan da. Ha? Ken ay na, sayang nga agpaiso ti banbannog ta iti garden. Ken ti puunan. Nagsasarunumot tin anabangkrap ta iti garden. Ay na, huwag nga ron bakay. Sa bagay. Basol ta. Gaputa saan ta tinaripato ang imbag lagi ti mula ta. Wen nga ron, kasanuma ngamin, ket kaslata ubing nga agpaiso. Maaldawan ta nga agriing. Aldaw ta mapan ijay garden, ket masapa tamanin nga agawin. Huwag nga ron bakay. Itala ang ama amiris ko dagita. Wen nga rod lakay, ngam sana bale, tinapatag na kaamiristan. Kentap no saan tamot ama ibabain Amangan no ibaga dagiti ubing kadagijay teachers da, amaladladaw tangamin nga agririin, iso asaan ta makaluto iti kananda, iso akanayon da nga aglangan. Huwag nga ron bakay. Ala, baliwan ta nga rodon dagitang aramid ta bakay. Wen lakay, iso amaturugdan, tapno saan tamanin amaaldawan nga agriing inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.